Yan namin may Mercedes-Benz, mag BMW, Auto Wealth, pit. Mas nindot lagi na kay relo. Makita ni mo. Morning. Morning. Dag. Ito may Willys. Nah, kami, let's go. Road to Buak. Morning. Morning. Tag. Morning. Atik na akong finish line. Iya, asa mga Buak? Bulaan? Yan, butong. Ah, butong. Sige. Tatay, oh. Tapos na yung finish line. Butong. Oras alas 6:30. 25 minutes siguro magtas Willys. Tambay, chika-chika. Kau mau barbecue. Udah terang na view deck. Na view deck.
guys. Biker dude, shout out ang hello biker dude, salamat sa mga tips. Nandito po ako ngayon sa one of the toughest Cebu's climb, Buak Mtb. Good morning. Morning. Good morning. Morning. Diyos ko Lord. Baby girls. Morning. Guruya ko. Morning.
Morning, Tay. Morning. Hapit na tag Skina Mountain View. Morning. Morning. Mga runner no. Sugan ko na sila. Son Kendry. Morning. Suga oy. Shout out ni Tatay, bida. Dugi. Ayo sa Dugi ha. Nah, skin na Mountain View. Road to Buak na eh. Nah, 1 kilometers siguro. Ganda rin. Gamay na lang. Gamay na lang. Grabe ang grade. Taas kayo. Nindot ang view, Dre. Oh. Morning, ma'am. Tikan mo mangga. Sige mo dagat. Daming tinda ni Sai City. Ing. Buak ka ba eh? Oo. Ah, Sa wireless ba? lagi. Ano nakabalik? Karena po kabalik ka ni dere. Di yung kagikan. Tagadiwan na ko? Dool ra. Pabor ka dere kay nakay praktisanan. Bike? Ha? Road bike na, oh. Mountain. Ay, sa kuhan dos. Tawag sa kuya ba? Huam. Sige na, di kagsaka dere. At pero kuhan, willys. Oo. Kaon pansit. Oo.
Oh, kita na. Kita na guys. Ako sa dati goal na dapit. Kita buak guys. So, mana iski na taps ay. Natam sa taps ron. Iwas budget. Morning. Nada sa Buak. Buak. Kay greffen. Nasunod pa to. Kan pang red horse na rin, no? Okay ra kay kuya. Kaabot kita mo dere. Say ma. Lama ko dito po.